abiraryo mu kiganiro cha NRM ahabwa Bugonji Town Council Omurushema District ekyabira tebekanise enyaro kazi kuba basomesa okatawa bawure eketu mukene oye nabantu oye nabantu abantu omusinge gw'obwebembezi n'obuhereza service delivery aha mukoro ngo gumwe Commissioner mu local government arambwire Town Council ya Bugonji aho cyombeko cyabo cyatwirwa umuyaga ati nko kubaha miliyoni 10 zo kwombeka kanyina. Thank you for being humble. Umuntu kwijo minister akashitama okabene tueta instead. So kuba handika my boss, I'm here on behalf of him by creating an emergency fund. But that emergency fund kuna ikaha na shanga zirinche nguba engineers bakagira ngo no kuchitera hasi. Handike busya tushabe aba minister of local government kandi ibagarika bakiciriza bakohereza umucyaro ugu kandi ahe cyandiko cyitu tukozere na bio chuzi twakikora kirukwata miliyoni 10 na health center 3 ya Obukitar 4 na kitagata referral school hospital ujindira regional hospital byarayin kandi cyo kitugariro mbururu kwemere kutanga bitandikire musebenoye kamudoye Orukura NRM ahabwa Shema District Richard Mahanji ayorokero kwatwaho ahabwe namba mpango y'abagarukire nka independence wanyuma yo kusingwa NRM primaries ahabwa atonto twinombi lwamwe independent akiza ya kwetabantu kwa tunga frank pera yagaruka kuza kutuvendinga abantu bitu ejo ntuchitira ndabona wenu ninzakwaja kandi hadi bwana mazagawe ikiniki kamushanguza ile kiyaneza kuvuga ipako kirabusinzi na wanyuma Professor Kamuntu agaburira abashomesa n'abahore cyihoro ati yabaraganisa kutwana nshonga zabo mu cabinet gasha komai kwa twakire